Ka Poco kadang sedep launch ya kena pun temai jongki bat kata kede ka Poco M8 Power. Haga jing sisa am kena kede tangga rebrand jong katoka Redmi Note 17. Kata ru kila de ban launch hang ne apo India. Te kena kede ka rebrand jong kato. Te kata kemut ki badon haga to kilong kiju bat kena. Longkum ka Vivo bat ka IQ. Kidon ki model ki apen mi kiju ki features. Handre ki pertang haki colors bat ki platform bagi di. Kidon ki model ki basina ada ka Vivo ki di official tang na ka Flipkart. Bat ki model pat ki basinada ka IQ ki di tang na ka Amazon. Tekanne ka Poco ru kalong kumtahi ki features jong kane bat ka to Redmi Note 17 kilong kiju. Handre kila banya per haki colors ka design ba malu mala banang ta ki platform ba ki di yaki. Ya kana ka Poco ki di official na kana ka Flipkart. Kat ba ka to Redmi 4 ki di official na ka Amazon. Tang katahi ki ya per ya kata ki kod ka rebranding. Ha kana ka video ngan bataya kana ka Poco M8 Power. Tekitu pat ki bakwa bangan bataya ka to Redmi Note 17 ngatara ngam dan kam syuban bataya kato lada pila yoi ya kenaga video jong kenaga Poco M8 Power namar ki badon ha kato Redmi Note 17 kilong kiju bat kenaga Poco M8 Power namar lada pim tim kenaga Poco bat ke Redmi M kide kibami naka company Xiaomi tekum ta kidon ki model kiba kenaga Poco bat ke Redmi kia penmi da kiju ta ha kenaga video ngan bataya da kenaga Poco M8 Power handre haswa bangan sedang kumban syupen ken mau yapi ba menta kadon kato ka freedom sale offer ha ka Amazon bat ka Flipkart. Haka Flipkart kin ay offer tang ya gitu ki bathit da gitu ki credit card jongka SBI. Kadba haka Amazon pat kin ay offer tang ya gitu ki bathit da gitu ki credit card jongka HDFC Bank. Te kadaw banga klem penmi da ke video naga benta ka nega offer kade namar ba khambun napdeng jongi kide ki ba penon kam tang da kita ki debit card. Amde re ki credit card. Te kumtangi ki majority ki bamdon ya kata ke credit card te kamentoy re ka nega offer. Ngan sa persyang ban snada ke video anda lapoy kato ke main offer jongki kato ka Flipkart Big Billion Demo. Andre lada don napdeng jongpi kibadon ya kata ke credit card jong ke SBI bat kibadon kam bantit pun kirki dengan sapersyang bantak ha kana video ya kita ki katto kan netili ki model kibanga kam ibit kador bakin yo tesanyon hang tu batok products bat sajid ya ke model ke bapis ngau kodbor bantit menta usnem em bat ha kato ke offer bahet tam jong kiru kato ke Flipkart Big Billion deru ke bagi set perlongman la usnem hau benai September ha kato ru ngimla syuban kemilenti bagi company kin ya ai discount kum bagi juai mensua te pitip kumno kin ya lek menta usnem dengan syuai da kanuk saya phi hang ne suppose kapun ke baki dang penmi temai kidi lai pusan hajar handre hadin katu kan nesngi ki pen kiudor no syaka sapusan hajar bat onda la poi ki offer em kin saong bakin ai offer saupe hajar ngi pat ngi yakmen bangi offer handre ngi klet pat ba katu kapun ha kapor bagi lunch kidi tang lai pusan hajar teken mau ba menta usnem kin bun ki brand kin yale kum kata ka strategi tekum ta wat yakar ki pelat bantin dapet ba ya kador jongki bat ya compare ya kador tra jongki tekawe ke advice jonga ya phi ba lada katu kapun ke bapi bat menta kadang ya bat kampat don isu tena ya pensep ya ke bisa kum hakini gisngi bala rem dor kipun telada de ba pidon kam bantit kerki bat pidei ki badon ya kita ki credit card jong ke SBI dengan sepersyang bantak ya kita ki produk hakan ke video bat sajid hi ya ke model ke bapi singola ban tit keto hang neng nya poi biang hak topik jongi kata bangin nyapit ya ki features jong ke nega Poco M8 Power te kendiat ngaklet ban yatu ba kana ke Poco M series M kade tangka budget series jongki amdera ke baklan bor lada amde hakini gisngi bala rem dor kipun em te kini ki M series ki jupoi tang hapo ka arpe hajar hakane hakato ke kerteng joka kadon ya kato ka kerteng power ndai kata kemut bah hakane ki kam highlight yau bateri jongka ngan sapoi haka benta bateri jongkaru sapit hadu bakut klem daskip te hang neng in sedang syuaban page haka desain jongka ka desain jongka ka compare kendiat na kato ka Poco M8 bat kato ka Poco M8 Pro namar hakane kumba pi ha kato ka kamera modul jongka kaya stream kendiat bat kato ka desain jong gitoki iPhone 17 Pro bat kato ka iPhone 17 Pro Max handre kendiat ki penper hakane baki don kitoki line hapdeng hangto te haka bil jongka pat haka body naga frame jongka ki sinada ki plastik lana ki polycarbonate handre ki eye finishing pat ban i kumki metallic te nang ta haka bak jongkaru ki sinada ki plastik handre ki long matte finish te haka thickness naga jing ruben jongka kapoi kumba pra point san mm bad haka jing kia jongka pat kapoi kumba arspa arpusan gram hakini ki jing theo te kalak kam ruben bat kalak kam kia kendian kadau kade namar baki ada bateri bakam he haki sim card ka support dagi dual nano sim card bat kila ada ka hybrid sim slot kata kemut lada pikwa ban expand ya ka storage jongkaru kadon ya ka option nang ta haka IP rating ki ada ka IP65 karena kampar long reka water resistance handre kala pat ban yada kum ka umslap ba malu mala tenang ta ban unlock ya kana pun kila ada ka under display fingerprint daka optical sensor haki colors kadon lightly ka banangkong ka bliss orange ka baar ka green ka balaipat ka belang tementapan nyepoi haka display jongka kajing he ka display jongka na pun ka poi hadu 0 point kenda inci kala he bhamo kana ka display jongka
bat kila ada ka Full HD Plus AMOLED display, bat kata ka 100% DCI P3 ru ka support. Haka refresh rate ki ada ka 60 Hz, nangta arspa 100 Hz bat kata ka touch sampling rate ki ai, bat hadu kendai spa 100 Hz bat kata ka PWM dimming. Nangta haka brightness ki ada ka kat arspa nits kata ka HBM, bat kat praspa nits bat kata ka peak brightness jongka. Bat kana ke display jongka kala yo certified na kata ka TUV Rainland baka don ya kata ka eye protection. Kata kemut kana kata tan ya gikman lada page slim hakana ka display. Bat kana ke display jongka kadon ru ya kata ka wet touch. Kata kemut lada jhi malu malaki tiru ka touch jong ka display kan tray kambeng. Tela daya pe ya gitu ki bezel bat gitu ki chin jong karu kim dah het tan la ne rit ru kisulong average. Tenang ta ban ya daya kana ke display jongka kila ada ke Gorilla Glass 7i. Teman-teman ini poi hau chipset jongka. Chipset lana prosesor kila aha kana kapun kata da Snapdragon 4 Gen 4 bat 1 nanometer kisnaya u. Una prosesor da udah prosesor batamai bat lada ngambak lah kane bat kato Redmi Note 17 kinde ki pun ki banongkong ban padan kam da una prosesor. Una prosesor udah tangu entry level prosesor na kini ki Snapdragon. Entry level kamut usulong basic mo kita ki kam jong u. Kata kum hakaba ula de prosesor 5G nang ta ban le ya ki basic multitasking bat ban sule ya ki casual gaming. Hak antu skur uyok kumba ndru lak live hajar AA. Tah ki games kumba ngai tu mene ba una prosesor umde prosesor baklan usude entry level prosesor. Takum haka bijam ai da ki low setting ulak ban kit kumba ndru FPS. Teman-teman ngini po haki software jongka. Hakana ke pun ki ada ke Android 16 batu HyperOS 3 UI jongka. Saus name kin aya ke OS update bat ndru snappat kin aya ki security update. Bat kadon ru kato kana teli ki basic AI features jongka. Teman-teman ini po haka RAM bat ka storage jongka. Kana ke pun kadon artili ki RAM bat ki storage variant. Kabanangkong ki ada ke 100GB ka RAM bat cis pa 4GB ka storage. Kaba arpat ki ada ke praGB ka RAM bat cis pa 4GB ka storage. Kajar RAM kilah akan ada pun kata ada ke LPDDR4X bat kajar storage pat ki ada ke UFS 2.2. Teman-teman ini po haka kamera jongka. Kana ke pun kadon tangko ke kamera jongka nadin 116 pit ka ikumba kadon arteli. Te kato ka main kamera jongki ki ada ke 105 megapixel bat ka support tang da ke EIS haki video stabilization. Haki video ka support tang hadu 1080p 30 fps. Nang ta haka front kamera jongka ki ai tang da ke 5 megapixel bat haki video ka neru ka support tang hadu 1080p 30 fps. Ka kamera jongka te kadang duna pelat mo namar kamdon ultra wide kamera kamdon OIS bat ka support tang hadu 1080p 30 fps. Nang ta ka front ru ka batang 5 megapixel. Teman-teman ini po hak bateri ubah kila kam highlight. Kata bakila ada upra hajar mAh da silicon carbon battery. Bat hak charger ki ada 1000 watt. Nang ta hak na kapun ka support hadu R4.1 watt ya kata ka reverse charging. Kata ka reverse charging kamut pila ban charge ya kiwe pat ki pun na bateri jong kana kapun. Tenang ta hak tu USB port da ki ada USB 2.0. Teman-teman ini po hakiwe ki features jongka. Kana kapun kadon kumban niau teliki 5G ban, Wi-Fi ki ada Wi-Fi 5, Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.1, haki mic ki ada ki arteliki mic, nang ta hak speaker ta ki atang da uweu speaker. Nang ta kana kapun kadon ru ya auto IR blaster. Ka NFC bat auto 3.5mm jack ta ki claim ai. Teman-teman ini po hak main kata ya ka door jongka. Ka door tra jong kana kapun ka sedang nadu ka arpusa hajar kendai spa kendai arpusan hajar. Kata ya katugan 100GB ka RAM bat cis pa 4GB ka storage. Handai lang ba ki bang offer kala ban hiar syaka arpula hajar nyos pa AA. Bat ka door jong katu ka 4GB ka RAM bat cis pa 4GB ka storage pan ka poi arpunya hajar kendai spa kendai arpu hajar. Handai lang ba ki bang offer kaneru kala ban poi kumba arpun ri hajar rius pa AA. Ya kana kapun kumba ngai thu nadu menne bagi di official tang naga Flipkart. Dengan sepersiang bantak ya kaneru lada piko ban check out ya ka. Haga jingi i jonga kana kapun ka kampen biang tang arjat kita ki features jongka. Ka banangkong kata haka display jongka. Ka display jongka ta ka kambiang ma namar mentak isngi haka naga dor takim aisyu dagi togi AMOLED display. Handai haka ne kidang ai dagi AMOLED display. Naga ta gadau ka support ya gatoka under display fingerprint. Bat ka ba arpat ka main highlight jongki kata yau bateri jongka. Tekum ta kito ki badan kam ya kapun ka ba kambiang ka display namar baga kam hema ka display jongka. Pat ki ba kam don kam ya bateri tekila ban consider ya kana kapun. Handai hakibe pat kiliang kana kapun ka don cibun kijing duna jongka. Kumba pi ka kamera jongka ru ka kam telot baru prosesor jongka ru kam telot mo walada ude u prosesor bat mairu namaru shude u entry level prosesor.
nang ta kum hau speaker ki klem ai da ki artillery speaker ki atang da uwe speaker kana ga pun kala ban kambiang ya gitu ki baklan ban page film ban page video namar baka kam he ma katoka display jongka bat kila ai ru da katoka AMOLED display nang ta gitu ki baterai online ma gitu ki baterai delivery ru namar baka na ga pun ka kam he baterai jongka ta kala ban kam ne baterai kala kam rem hi kendiat kana ga pun handai menta kisni kumbang acha ya thu ma kibran menta kisni kila sedang ban perlong budget pun dagi pun kiba arpeu arpusan hajar tengah tera lang baga na video jenga kala ajing rap ya PC pun ban tip yagi features jong kana ga pun ban ngatrai menta pila nang ru ban design ya kiba kum kino kila ban kit ya kana ga pun tela da pila poi hadu kana ga benta kana ga video ta pilih sisa kiba interest hakum kine gi jat video te kum ta wat klet ban ai ya ka like jong pi ka hype jong pi ban ya share ban nang ta ban subscribe la da pimpat de ban subscribe tengen syam hakawe pat ke video jenga ku bless bun